Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mutwumva amasaha mu gitondo, igicamusi cyiza kandi kuri mwe mwese mutwumva amasaha nyuma ya saa sita. Tubonero kandi kwifuriza umugoroba mwiza kuba twumva mu masaha y'umugoroba. Turi mu gitondo rero cyo ku munsi wo kuwa mbere, turi tariki 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Tugarutse muri studio rero, tuzindukiye rwose muri studio kugira ngo tubagezo amakuru agezweho. Akaba rero ari amakuru mu by'ukuri bikomeje kubera hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko nk'ibisanzwe tukaba tukomeza kugenda twibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeye cyane irimo guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cy'Leta Kongo FARDC. Nyemerera rero wowe utwumva rwose ari ubwa mbere ukande kuri subscribe kugira ngo buri ko dushyizo ikiganiro uzajye ubona amakuru mu bimbere. Hanyuma kandi kuri wowe wakanze subscribe rwose turagushimiye cyane. Iyo usabwa gusa ni ugukanda like ndetse na share kugira ngo amakuru yacu akihagera rwose uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba tugera mu kiganiro muri rusange. Muri studio rero n'uburi bisanzwe muri iki gitondo ntabwo ndi njyenyine, ndi na Sina Makosa. Mikore ndetse irafunguye. Bwakeye neza fighter. Aramutse neza Sina Mako. Tubonye Imana ikingura. Hewa ibintu ni tamamu kabisa. Ibintu ni neza cyane. Hanyuma Sina Makosa birumvikana tugomba guhita twihuta mu makuru kuko amakuru ni menshi cyane. Tugahita twinjira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho tugiye guhera muri umujyi wa Goma. Amakuru arimo kutugeraho bya bintu ntago biri buze koroha kuko ibijyanye n'imyigaragambyo ni igikorwa cyatangiye gutegurwa mu masaha y'umugoroba wo mu ijoro ryo kuri tariki ya mbere. Hari hakiri ku cyumweru aho imihanda hano igoma bayishyizemo amabuye, bari bayishyizemo amabuye bavuga ko mu gitondo nta kintu kiri buze kwa gitamba, nta duka riri bufungurwe, ntaki. Ibintu byagaragaraga ko uyu munsi biri buze kuba ari ibicika nkuko amavideo arimo kugenda yajya sakara ku marezo sosiyo abigaragaza. Nk'ubu wenda twahera kuri iyi video mukumva uko byari byifashe mu masaha y'umugoroba ahagana ku isaha y'isa 2, hanyuma tugahita tujya noneho kuri video ingezeho ya saa 8 z'iri joro nayo mukumva uko ibintu byifashe. Reka duhere ku ya nijoro ku mugoroba wo kuri tariki ya mbere ku cyumweru. Les maires de la ville, nous en tant que les mouvements citoyens SAI, tunasirika na neno yolo na sema devant la presse que chie tout on a joué jet de l'ennemi. Nous ne sommes pas ces gens là tout temps les basalés nous là ba bisi mo bono na uwa oui barabara kisu na jisikia. Chie kesho l'été, nous allons manifester pour le bien de notre pays. Maire de la ville, sizani chie tout bana ta bisi mo beo mulimalizaka. Kwanza mnapaswa retirer le nono ulisema que chie tout va jouer jet de l'ennemi. Kesho hakuna masomo, kesho mtatusikia. Chers parents aussi nyime buko napata hii message. Kesho tuache watoto kunyumba. Kesho hakuna kazi. Kesho hakuna kufungula kitu yeyote muivile yetu ya Goma. Parce hatutaki presence ya MONUSCO hapa kwetu. Hatutaki presence ya force Kenyan hapa kwetu. Parce hakuna yenye biko natusaidia. Monsieur Corneille nanga kule kwenye alenda fanya maakani donc c'est réunion avec le rebelle. Maintenant balikuwa biko na biformele c'est là au Kenya. Alors nous en tant que les Congolais, hatupendi karibisha adui hapa kwetu. Nous sommes Congolais, nous avons la force, nous avons nos militaires. Chie peke tutajipigania. Kesho ni mtoto kwa mamake. Kesho mtoto kwa mamake, kesho hakuna activité. Hanyuma Sina Makosa mu giswere cyanjye gike ndumva rwose bavugaga Kongo kesho. Ubwo kesho ubwo bavugaga n'uyu munsi Kongo nta kintu kiri buze gutamba, nta gufungura amaduka, ntabwo bifuza ngo MONUSCO hara mu mujyi wa Goma, nta nubwo yashakamo n'igisirikare n'iki byose hano muri uyu mujyi wa Goma. Yes, bari kwamagana MONUSCO ndetse ngo n'igisirikare cya Kenya cyamaze gusesekara ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Bavuga ati rwose nimba mwebwe kubarwanya wenda bibananiye, twebwe tugiye kubarwanya, atariko nitubarwanya ntimuze kutwitambika. Atubushize Wazalendo bakoze igikorwa cy'imyigaragambyo hapfa abantu batari bakeya, urumva? Abiza wari meya w'intara ya Kivu Amajyaruguru yahise ajyanwe kitaraganya. Icyo gihe hari tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2023. Icyo gihe hari hayo witwa
ntabwo yari nk'upita Kirimwami ahubwo yitwaga Constandima. Constandima rero nyuma y'uko rwose babikoze babigerageje akabikiramo n'amasasu menshi cyane, we yahise yimurwa ahita avanwa hariya hazanwa aho bita Peter Kirimwami. Rero nabo bari kuvuga ati habanje Peter Kirimwami, hari uwamubanje kumusimbura, hari uwabanje kumusimbura ntibuka izina rye, niba ari Sikabwe niba ari nde, hari uwabanje kumusimbura Kirimwami nawe biramunanira habona kuza Kirimwami. Urumva ko rero bari kugenda bibutsa ndetse na Maire de la Ville ibiri kugenda bikorwa hari ati nitwongera kuba twabikora ati ntihagire uza kutwitambika, dore ko rwose uyu munsi ngo nta mashuri nta gikorwa icyo ari cyo cyose ahangaha muri iyi Goma. Ati rwose ibintu mugenda mutubwira mutubeshyabeshya ngo ibyo murimo ngo muri guhangana ngo naduyi ngo muri mu biki n'ibiki ngo dusanga mutubeshya twebweho ibaho bigeze turarambiwe, none ubwo aho bigeze ngo tugiye kwirwanira. Twibaze tuti ese iyi myigaragambyo yaraye iteguwe, ese iri buze kuba koko abaturage bari buze kuyikora, gusa ibimenyetso simusiga nubwo mu by'ukuri meya w'uyu mujyi yari yasabye ko ngo iyi myigaragambyo itagomba kuba, ndetse abantu benshi bari bamaze kwinjira muri mudu yuko rwose ibinyamakuru byinshi byamaze kugenda bitangaza ko iyi myigaragambyo itari buze kuba. Ikirimo kwibazwa ahubwo kirenze ni ukuvuga ngo ese koko iyi myigaragambyo ntabwo iri buze kuba. Meya ntabwo yavuze ko itagomba kuba, ariko abaturage bo bamaze kwitegura, dore ko imihanda yose barajemo amabuye, sinzi uko biri bugende. Ku rundi ruhande ukibaza uti nyamara ibintu bishobora kuza kurangira koko ibaye, kuko tuzi neza ko ubundi abaturage ntago bagerageza mu masaha y'umugoroba byabaga bigoye kugira ngo babe batangira rwose cyangwa se bajya mu mihanda mu masaha y'umugoroba, kuko izi ngabo za FARDC n'abazarendo babaga bisize insenda rwose ku buryo utabagenda. Nawe urabizi ko ibikorwa by'ubusahuzi n'icyo baba babikora sangahe mu masaha ya nimugoroba bararasa n'iki byose, ariko kuba ku mugoroba bashyize amabuye mu muhanda ndetse bikarangira bigakorwa bigashoboka, birashoboka kuba n'ibi ngibi rwose by'imyigaragambyo bishoboka kuba, kuko bavuze ati nta mwana uri bujye ku ishuri ntaki, bavuze ngo mutoto kwa mamake ngo umwana kwa nyina, mwana ngume kwa nyina, nta muntu wemerewe gufungura. Imyigaragambyo fayita kubaho ishobora kuba, ahubwo tukibaza ngo kuba kwayo hari icyo ibirahindura. Ese iyi myigaragambyo umugani wawe kuba kwayo hari icyo biri buhindure? Kuko kubahiraba ntawe ubishidikanyaho, ntawe, bitewe n'uburakari abaturage bafite. Ahubwo twibaze ngo kuba kw'imyigaragambyo ni iki birahindura mu bijyanye n'ibikorerwa muri Goma. Iki nicyo twakagombye kwibazaho. Ese koko dufashe Peter Kirimwami nka gavana, tugafata Maire de la Ville ndetse n'abandi n'abadepite bari muri Goma, byari ngombwa yuko abaturage bamanza kwinaga mu mihanda kugira ngo ibibazo bya Kivu bimanza bikemuke? Ahubwo se sina makosa iyi MONUSCO mu by'ukuri, iyi MONUSCO urabona ko nibyo ku munsi w'ejo twagarukagaho, nuza kureba icyita rusange ni MONUSCO mu by'ukuri sina makosa. Ndagira ngo nkumenyeshe ko buriya MONUSCO abakongomani barimo kutwumva no kuba M23 itaragira mu mujyi wa Goma ni MONUSCO. Iyi MONUSCO tukibaza ngo arega buriya MONUSCO iramutse M23 iramutse igeze muri mu mujyi wa Goma, iyi MONUSCO yabitsinzwe, yabigaragaje ko nta kintu ishoboye noneho ku buryo bweruye. N'ubundi hari gitatsinzwe, yaratsinzwe siri mu rugamba yo kiri kurinda abaturage. None se yavuga ko none iri kurinda bahe? Oya buretse yavuga kiri kurinda abaturage bahehe M23 nayo ibije kubarinda. None se iyo bababajije iyo M23 bababwira ko nta baturage bari, none se bababwira ko batarinzwe? Niyo bararinzwe. None se barinzwe na MONUSCO? Ntabwo barinzwe na MONUSCO, ariko nayo iri kurinda abaturage. Noneho ibaza ibyo aba muri ibyo bice barinzwe na M23, yo irinze abahani Goma. Ibaza noneho M23 yageze Goma, MONUSCO none yabiri kurinda iki? Nubundi kugeza amaginga nta kiri kurinda, se nta baturage bumva muri Goma bapfa. None se nimba bapfiramo kandi barapfa, ariko yitwa kiri kurinda, yitwa kiri kurinda kudahari. Iyi MONUSCO je nakubwiye ntiramutse igenguye ikazinga ikava hari Goma, byaba birangiye. Hanyuma sina mako iyi nkuru ntago turi buze kwitindamo, turaza kwigarukaho wenda
mu masaha ya nimugoroba plutôt muri update time mu masaha ya saa sita. Reka ahubwo twikomereze n'izindi nkuru zigiye zitandukanye za hano muri Masisi. urumva sina makosa. Twigarukire mu yandi makuru atandukanye. Ku munsi w'ejo ubwo hari tariki ya mbere z'ukwezi kwa 2024, ariko tutarajya amasingo obita Peter Kirimwami ngo yari yatanze impamvu ngo imyigaragambyo itaraba nguko ngo hari abasirikare ba FARDC ngo bari buze gushyingurwa, ngo hari abasirikare 200 bari buze gushyingurwa, ariko abaturage babitesheje agaciro. Nose 200 ngo bavuye he? Hari basanga ari n'abahiriye muri ya nkongi, hari akagatindo cyanashoboka. Abaturage banze kubyumva batiyo ni imitwe muri kudukina, nimushaka muzabashyingurira mu cyumweru gitaha. Bwa buryo bwo kuburizamo iyi myigaragambyo ni igikorwa cyari cyateguwe, ariko urabona ko abaturage barekarunga, abaturage bo n'ubundi munsi wabo ntabwo agomba kuwica, ntabwo babonye umunsi wabo utapfa ubusa. bati uko byaba kose kama mbaye twa turigaragambya. Bavuze ati inzara y'umunsi umwe ngo ntabwo yatwica, ati n'amasoko ntabwo ararema, ati si inzara y'umunsi umwe yatwica. Atoya ati rero nibyo batubwira ati byo kujya guhamba abasirikare 200 ngo tube turetse ngo ibijyanye n'imyigaragambyo. Ati iyi mpamvu ntabwo yumvikana, atese igihe mirambo yabereye aho ngaho uyu munsi niwe wapanga kujya kuyishyingura. Ni ikibazo. Urabona ko harimo guhangana navuga kwa leta ndetse n'abaturage. Urabona ko ari mwihangana rikomeye cyane. Hanyuma rero sina makosa nibyo navugaga. Ejo M23 yakoresheje inama abaturage bo muri za Kabizo. Abaturage rero ba hano muri za Kabizo, ngira ngo iyi Kabizo twe tumaze iminsi tuyivugaho, tuvuga uburyo cyabaye indiri y'amabandi, abasemuse ndetse na FDLR. Ahanini wasangaga ari barimo barakontora muri biriya bice, mu gihe abaturage bavugaga ko ingabo za M23 abenshi ngo izi force zabo zabaga hariya zagiye zijya hara muri za Kanyabayonga gutanga musada, ntibyarangira rero zigarutse zigumayo. FDL rero hariya hari harinzwe hari harasigiwe Roko Defense. Izi Roko Defense rero zikaba rwose izi Roko Defense zaragiye ziguma zirinze aba baturage, ariko FDL ikaza ikagaba ibitero, ikaza ikahungabanya umutekano w'abaturage. Ngira ngo twavuze uburyo ki ngo barara bari kwaka abaturage amatelefone, amafaranga, amatungo ndetse we n'iki byose bagatwara. Hanyuma rero nyuma ko dukoze ubuvugizi tukongera tugakebura M23 tukababwira ko hari abaturage bamerewe nabi ndetse n'ibitero bya hamwe na hamwe, abaturage ngo benshi bari barahunze bava muri aka gace bajya mu tundi duce turimo ingabo za M23. Ku munsi w'ejo ngo M23 yahakoresheje inama idasanzwe ndetse ikomeye cyane, ikaba ari inama rero yagiranye n'abaturage. Iyi nama rero ikaba yasize mu by'ukuri M23 isezeranyije abaturage ko igiye kohereza abasirikare hari abagiye kubarinda, igiye kohereza abasirikare bagiye kurinda abaturage ba hano muri za Kabizo, muri aka gace ka za Kabizo. Ikindi rero ngo mu by'ukuri abaturage bahanga ngo bakaba bahise bashimira M23, ngo bizeye neza ko ibyo M23 ijya ibishyira mu ngiro itajya ibeshya. Bakavuga bati rero buriya uko byaba kose kama mbaye rwose M23 nta kabuza iratwoherereza abagomba kuza kuturinda. Nukuza kubakura mu kaga. Nukuza kubakura mu kaga, kuko urabona ko mwabira bice rwose bikomeje kugenda bigaragaramo zira FDL ndetse na zira Wazalendo zikomeje kugenda zisa nkaho ziteza ikibazo, mu gihe M23 yose yabaraga yuko hari ya gahunda amaze kuzisoza, ayo ukabona yuko rwose umutekano wayo bakomeje kugenda navuga ko bari kutokoza bitewe rwose n'utu dutsiko tw'imitwe dukomeje kugenda tubahangaha, bigatuma rero abaturage bari hariya badakomeza kugenda bisanzuye neza cyane, kuko urukumva bagenda bikanga izi nyeshyamba ziba zigenda zigaragara ahangaha muri za Bwito, ubwo ni muri territoire ya Rucuro. Hanyuma rero ikindi ugomba kumenya nuko M23 operation zabo zirakomeje.
za hano muri Kongo. Urumva hari agace kitwa Ikongo mu karere ka Kongo, hari agace bita Kongo hano muri Rucuro. Rero ngo operation barayikomeje, ndetse naho bita ngo ni Kiseguro, muri ayo mashyamba za Kiseguro, aho M23 rwose yabwiye abaturage ko bagomba kuba bavuye hariya muri turiya duce turimo ishyamba bakigirayo, hanyuma ikagira ibyo iringanyiza, igakubita aduyi FDL irimo hariya, ikabanza ikayimaramo, hanyuma agasubira gutura. Mu by'ukuri ubu tuvugana rero n'ubu ngubu muri iki gitondo operation zabo zikaba zikomeje, bari bazihagaritse muri weekend, ubwo nabo imirimo bari babaye bayihagaritse. Ariko icyo nababwira cyo nuko ubu tuvugana rwose isasu mu kanya gato yaza ko ari kuvuza ubuhuha, bari kwirukanka kuri izi FDL sinamakosa. Yes, ibingibi byose nibyo abaturage babakeneyeho kugeza amaginga yaho, kuko izi FDL zikira aha ngaha ubona ko abaturage rwose ntabwo baryama ngo basinzire, kandi byitwa kuba bamaze gukurwa mu maboko navuga y'izi nyeshyamba. Ibi rero bigatuma abaturage bavuga ati nyaboneka mwakagombye kubahiga bakagenda mukabaca burundu, nibura natwe tukagira ibyo twikorera ariko batatubangamiye. Ngo gukora muri Rucuro naho ntabwo byoroheje, ngo reka tuze kubitega amaso izo operation rwose turebe ukuntu ziri bukomeze, ndizigize icyo zaramuka zifashe dushobora kuba twabatangariza mu masaha aba ari imbere. Ngo rero uko kubyifashe tusimbukire Masisi. Tujye muri Masisi. Muri Masisi rero nyuma yuko rwose naho ejo navuga hari muri za Bashari Kaembe ndetse no mu tundi duce, ubwo ndavuga na hariya za groupement Matanda, nyuma yuko ejo nta mirwano isa nkaho yari ikaze yari irimo, ariko bitakagira noneho ngamaze gukora amahano. Bamuze Kagiri yakoze iki se kandi noneho uyu Kagiri ntabwo abasirikare be bari bakijya ku rugamba, yarababujije. Ati rwose mujye mwirira ibitoki, mwirire ubugari, ariko ibyo kujya kurwana mubivemo. Rwa rugamba rumaze nk'igihe rubera harazampanamo ndetse na za Karongi, nta musirikare wa Kagiri wigeze urugaragaramo. Yewe n'urwabereye Busihe, kandi Kagiri akaba ari hafi haraza Busihe, dore ko kuva hariya za Miyanja wambuka hariya za Busakirwa ugahita umanuka hehe Busihe ni hafi cyane. Ariko ngo baramwifashishaga bamuhamagara ati naza atanga umusahada, ngagatanga impamvu mu 255 Kagiri. Kabya turabona ibikoresho ni bikeya, ngira abasirikare banjye bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ntago bateguye kubijyanye n'urugamba, kugenda atanga impamvu zitumvikana. Nyuma yo kugenda atanga impamvu zitumvikana rero, ngo abo bita Pareko ndetse na FDLR ziri hariya, yewe na FRDC bikize hamwe mu kugira ngo barebe ukuntu bahandoringa ikibazo cy'uyu mugabo bita Kagiri. Batese umugabo tuzafatanya nawe tutari kumwe, ngo bashaka uburyo rero bazagira ngo bamukure muri ibi bice, nabyo birananirana. Babona yuko yibera mu baturage, nibagaba ibitero abaturage nabo bashobora kuzagira ute kuzabigenderamo. Uyu mugabo Kagiri nyuma yuko amaze igihe azi yuko ngo bari kumugira imbino kugira ngo bamuhige muri ibi bice, nawe nuko yihaye intego zo kugenda ari kurobanyamo abakuru ari kubica. Abasirikare bakuru mu basirikare be reka da bo mu Bapareko no muri FDLR. Ku ikubitiro yahise agubanyo bita Major Kayonde, Akendo witwa Kayonde. Uyu akaba yarazwi cyane hariya muri za Muheto, urumva. Bundi amakuru yatugeraga batugiraga ko ngo yari koroneri, ariko twaje kugwa ku makuru yuko yitiraga koroneri ariko ari major. Uyu yari mu FDLR. Ni nyuma yuko ngo uyu mu FDLR bita Kayonde, nyuma y'urugamba rwabaye tariki 14 z'ukwezi kwa 8, urumva. Ubwo nuko kwezi tuvuyemo, ngariho habaye gukubitwa ku rwego rwo hejuru ahangaha za Busihe ndetse na za Muheto, ndetse ngo bituma uyu mugabo yikoma cyane uwo bita General Kagiri avuga yuko
ariko bataba mu nama yuko yakagombye kuba hari, burya ngo yakagombye kuba hari icyo abafasha. Ngo kuva itariki byatumye atangira kwangisha abagenzi be uyu mugabo bita General Kagiri, bituma abakorana nabo bose bashaka kubona yuko Kagiri ashobora kuba ari umugambanyi kuko atitabira urugamba. Ibi rero ngo ntago byarangiye ku nguku, dore yuko tariki 30 z'ukwezi kwa munani, ubwo nta no kutuvuyemo, ariho ngo yahawe mission yo kugira ngo ashaka uburyo yakwivuga no bita Kagiri. Urumva iyi mission iza gufeiringa bitewe nuko uwo bita Kagiri aho bari bamuteganya kwari atariho bamusanze. Ngo bari bazi ko ashobora kuzamuka za Hembe. Urumva ngo yari afite ibikorwa, navuga ngo yari afite inama yagombye gukorana n'abaturage, nibura bakamusanga muri iyi nama bakaba bamurasira ahangaha. Aza kubimenya bituma iyi nama idakorwa, ndetse ngo abaturage bayoberwa icyatumye inama itaba, ariko bamenya yuko Kagiri wakagombye kuyikoresha arimo guhigwa. Uyu Kagiri ngo icyakozwe niki, nawe yahise ashaka abandi basore biwe b'inkorokoro. Urumva boherejwe ahangaha muri izi FDLR. Urumva tariki 31 ngo bagenda bazi yuko ngo bituye bagenda kuvuga amabanga ya Kagiri, na hari abagiye kwivugana uyu mugabo bita Kayonde. Amakuru tugeraho aravuga yuko ejo tariki 1 y'ukwezi kwa 9, tariki ya mbere z'ukwa 9, tariki ya mbere y'ukwa 9, mu masaha y'igicamunsi, ariho ngabo abasirikare bari baje bageze ahangaha muri Busakirwa, ariho uyu musirikare ari, dore yuko za hariya muri bice bya za Muheto yakuwemo, ndetse na za Busihe akaba yaragiye kwibera hari agahanga. Ngo bakiriye abasirikare bagera muri 6 bo kwa Kagiri, bavuga yuko ngo bitandukanyije nawe kubera ngo ari kwanga kurwana, ngo bamusebya cyane. Ibi ngo byatumye Kayonde yishima cyane, avuga yuko abasirikare atari ibigwari kuko bemeye kuba baza gufatanya na bagenzi babo mu kugaruza igihugu cyabo gikomeje kugenda kibasirwa n'umutwe wa 23 ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Abasirikare ngo ntabwo habayemo kugira amakenga ngo babake intwaro, kuko bumvaga yuko ibazanya ari amahoro, batumvaga yuko bazanywe no kuba bakwica aba bagenzi babo. Urumva ubwo rero ngo muri amasaha y'ejo nimugoroba niho n'ababyati byakagira ngiye kugenda rwose ntunga itoroshe hariya. Amakuru atubwira yuko rwose ejo nimugoroba tariki ya mbere y'uko kwezi kwa 9, mu masaha ashyira saa mazi zishyira saa 2, ngo ariho uyu mugabo yatemberaga hariya muri Busakirwa. Urumva Kagiri reka da Kayonde Busakirwa murahazi, ni hara mu gasantere ka Gahanga. Ngo bikaba yaravuye hanga muri aka gasantere asa n'utaha muri defense. Muzi ko defense yegereye aka gasantere, ahageze bafata muri ba basirikare baturutse kwa Kagiri, bababwira ko batangiye akazi, nibura bashobora no gutangira n'uburinzi. Ibi rero by'uburinzi byarangiye, aba basirikare bivuganye uyu mugabo bita Kayonde ngo n'abandi basirikare bagera mu 8 be, abahungu barongera biyambukira imiyanja bemye operation bayisoje. Uwo bita Kagiri akaba ngo iyanagize gutya rwose arigamba, ariko nabashe no kumuhamagara mu masaha yarasa naho akuze. Ndabiza ati ibi bintu koko ni wowe bikoze cyangwa bari kubikwitirira? Ati murakomeye bavandimwe. Ati muvandimwe, ati nanjye singe kwabaye nko kubikiza. Urumva ibi bintu akaba hamya yuko ari we wabikoze,
nyuma y'uko yari yohereje abasirikare be, ariko hakaba habayemo ngo uburangare bukomeye bw'izi basirikare navuga ba FDL ndetse n'izi pariko, dore ko aribo usa nkaho bahuriza hamwe cyane kurusha uko bahuza n'Akagiri. Kagiri akaba yivuganye umugabo mu majoro bita Kayonde warukuriye FDL zari ziri hariya. Izi FDL dore ko zimwe zari zaraturutse bita za Rubizo, izindi zaraturutse muri teritware ya Warikare. Muri make aramwivuganye n'abasirikare bagira mu 8 rwose, ngo akaba ari ibintu rero byababaje cyane FRDC ndetse na pareko, urumva ngo byatumye bafata ingamba ziremereye zo guhigisha Kagira uruhindu, bakamuhiga hasi no hejuru, bagira ngo barebe yuko nibura yafatwa cyangwa se akaraswa. Baramukenera ari muzima cyangwa ari umurambo. Ni nyuma yuko rwose uyu Kagiri ahangaha ngo amakuru dufite ashobora kuba afite abasirikare benshi fighter. Kagiri ntago byabura, ngashobora kuba afite abasirikare batari munsi ya 600 biwe we wenyine. Ni nyuma yuko ngo n'ibikoresho bari barabimuhaye. Ibikoresho se si bigeze kubimana hashize igihe, rwose byashize igihe, imyaka Nyagateke irashize, ibikoresho baramuhaye ngo agiye guhangana na M23, amaze kwibona nawe atangira kwigamba hariya. Urumva ni nyuma yuko rwose muri FRDC naho nubwo baramutezeho ubufasha ntabwo yigeze atanga. Ubwo rero urumva ko n'abazarendo bagenzi be yamaze kubataha mu nama, ari ngo mpamvu hariya rwose atavugirwamo, ngafite za mashini gana, afite za RPG, afite ibiki n'ibiki, rwose ngo usanga hariya avuna umuheha akongerwa undi. Byatumye rero habamo kwikanga kwa wazarendo, ubwo ndavuga bari abapariko ndetse n'izi FDLR bari gushaka aho baramuhera bakabura bitewe n'izi ntwaro yibitseho, dore ko bari kuvuga ngo yo bisa ngo wenda nta ntwaro zikomakomeye afite, bakagombye kumwitendekaho ikiba kikaba, ariko nabo bari kugiye bagira gutya bagatinya bitewe n'imbaraga bari kubona afite hariya. Byatumye rero ngo hariya hazamuka umwuka mubi nyuma yuko uyu Kayonde hariya yitabye Imana, ngo bikaba ndetse byanavuzwe yuko uyu Kayonde adashobora kuba yashyingurwa hariya. Urumva ngashobora kuba yajyanwa Masisi, ngo hari navuga irimbi ryateguriwe abasirikare bazajya bashyingurwamo bagwe hara ku rugamba, ngariho nawe ashobora kujyanwa nyuma yuko rwose ibyo gushyingurwa hariya batari kubivugaho rumwe. Ni nyuma yuko rero muri iki gitondo cya kare ibyombo birambutse bicicikana rwose, nge mvuganye na drone yanjye iri hariya zabusakirwa, ivuga ati byakagombye kuba byiza M23 naho yegezeyo izi wazarenda ibintu ziri kwikora bikaba byashyirwaho akadomo, dore ko n'ibikorwa by'ubwambuzi noneho ngo batangiye kubikora. Iyo ngo batangiye bashobora ngo no kuba bari gutegura ibitansi, urumva ngo by'amafaranga 10,000 francs congolais, 10,000 francs congolais ubwo ni nk'ibihumbi 10 by'akongomani, bikaba nk'ibihumbi 5 by'amanyarwanda. Urumva ngo by'umusanzu ngo kugira ngo ikiriyo cy'umugabo gishobore kuzagenda neza, abantu nta nubwo n'umunsi urashira batangiye guhita bafokasinga kubizajyanywe n'ibyo bazakonsoma mu gihe bazaba bari gushyingura uyu mugabo. Urumva ubwo urumva yuko hari abaturage nabo ibintu bakaba bakomeje kugenda bavuga ati ntago byari bikwiriye rwose, twari dukwiriye kugira gutya rwose tukavuganirwa, cyangwa se M23 ikagera ahangaha ikirukanka kuri abazarendo, ndetse iyo ari abazarendo ubwo ndavuga abazungu, kuko aho kwa Kagiri babita wazarendo babarizwa mu bazungu. Urumva ati baba ari abazungu, yaba ari pareko, yaba ari FDLR, yaba ari na FRDC, ntacyo ubona badufasha muri rusange. Atariyo mpamvu rwose ahangaha akomeza kubona abaturage bakomeza kugenda bivovotera imitegekere y'aba basirikare, dore ko ubona yuko ari navuga ari nk'ingoma y'igitugu bakomeza kugenda babangamira abaturage. Yes, murumva ko bita Kagiri rero nawe yicariye intebe ishyushye, ntabwo hano muri Masisi yorohewe n'akana gatoya, ariko urumva ko na gahunda yihaye ngo no kugenda ari kwikiza aba bakuru bakomeje kugenda bamugira ishyamba muri rusange. Yes, reka tumanuka rero sina makosa, turi mu makuru ya politike na diplomasi.
amakuru rero aravuga ko sina amakosa ngo ibitero hara muri Ukraine ubwo twagiye hano Ukraine ndetse n'Uburusiya naho katugende tujye hirya no hino naho ibintu ntago byoroshye ibintu byaranago bikomeje rwose koroha kuko ngo Ukraine irimo iragaba ibitero bikomeye cyane buri gihe ku Burusiya hanyuma ngo ku munsi w'ejo mu by'ukuri mu ijoro ryo ku cyumweru ubwo hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu ni mu rukerera rwo ku cyumweru ngo Ukraine ngo yagabye igitero ikoresheje za drone bakoresheje drone zigera kuri 40 barazohereza mu Burusiya izi drone ngo zikaba zari zigiye gutwika petrole inganda zikora petrole hano mu mujyi wa Moscow ni umurwa mukuru w'Uburusiya i Moscow rero niho izi drone zari drone zigera kuri 40 zigiye gutwika mu by'ukuri ubwo bubiko cyangwa se ahantu hatunganyiriza petrole aha rero ngo ni mu by'ukuri ni mu gace bita ngo ni Kapotinya mu gace ka Kapotinya niho izi drone zari zerekeje gusa ibi bitero bya drone ngo bikaba byaraburijwemo na MONUSCO n'Uburusiya n'izi ngabo za Putin zikaba zaraburijemo mu by'ukuri ibyo bitero by'izi drone byari byateguwe ngo ku rwego rwo hejuru ndetse ngo bikaba byari byagize gutya rwose ngo ibi bitero byari bazeneye kohereza drone zigera kuri 40 buriya barava bati niba zirasa wenda barasamo nka 20 izindi 20 za advancing zikore igikorwa hanyuma ngo uko ibitero bikomeje kugenda biba abantu mwe nibyo duhora tuvuga ngo intambara irasenya ntiyubaka mu by'ukuri nuko meya w'uyu mujyi wa MONUSCO wa Moscow wa hano i Moscow avuga ko buri ko intambara ikomeje kugenda irimo kugenda iba ndetse igafata indi ntera ari nako ngo ubukene bukomeje kugenda bwiyongera hano mu gihugu cy'Uburusiya muri ibi bice biri kuberamo intambara wibuke ko twibuke ko hari ibihugu bimwe na bimwe byagize nko muri Amerika hari ibintu byinshi bahise bafunga byavaga nko mu Burusiya amasoko bayakuraho urabyibuka ko kubera iyi ntambara amafaranga barafite mu mabanki y'isi barayafunga hari buriya iyi ntambara yo mu Burusiya hari abaherwe benshi cyane bagiye bayirenganiramo harimo nk'umuherwe wahoze ari umuherwe w'ikipe ya Chelsea wari ufite ikipe ya Chelsea yo mu Bwongereza Roman Abramovich ntabwo kuva icyo gihe ikipe yagezeho baramuca ikipe rwose arayigurisha ngiyo bitewe n'uko nawe mu by'ukuri abakungu nawe ngo akorana cyane ni inshuti ya Putin ngo hari abantu benshi bafite inganda cyangwa se bakoraga ibikorwa bigiye bitandukanye hano i Burayi ndetse no ku mugabane wa Amerika rwose bose byagiye bihagarikwa Uburusiya bufungirwa gucuruza za petrole ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye ariko bakomeza kugenda baresista bitewe n'uko n'ubundi urabizi Uburusiya ni igihugu gikize gikungahaye kuri petrole no ku bindi bihingwa bigiye bitandukanye bo barahinga bakadepa rero kuva icyo gihe nk'abantu mwe ibintu byakomeje kugenda biba ibindi ariko noneho bigeze urumva ko niba meya rwose w'uyu mujyi wa MONUSCO yatangiye kuvuga ko buri ko intambara iri kuba ariko ubukene burimo kugenda bwurira uburiri muri uyu mujyi urumva ko ibintu ntago byoroshye intambara y'Uburusiya na Ukraine ni intambara imaze igihe kirekire aribyo tumaze igihe tuvuga ati nyaboneka muri Burayi na Amerika n'indi migabane runaka hari ukuntu ikivanga mu bya Afurika ariko byagera iwabo bagasa nkaho batinyana buriya ibintu biri kubera mu Burusiya na Ukraine biramutse bereye muri Afurika abantu turi kubireba tukabona Burayi tukabona Amerika iri kubibona nk'ibintu biri aho ngaho ariko biramutse bibaye nko muri Afurika wabona babihaye izindi mbaraga cyane nyamara si ukuba ari uko bakunze abanyafurika ahubwo ari uko bashaka iki
bishakira ubutunzi bwa Afurika. Ariyo mpamvu rero urabona mu Burusiya ndetse na Ukraine bikomeje kugenda bifata indi ntera. Burari ari nk'ibihugu bibiri hano muri Afurika bihanganye. Ariko bari kwitambika ngo mujye mu biganiro urumva ati nyaboneka muganiye mu biganiro, ariko urasanga biriya bihugu kubera nabyo biba hari urwego byagezeho biba byarubatse igitinyiro, barabifungira bimwe na bimwe bakagira utari ukabona nta nubwo bibahangayikishije. Oya, kubera ko bo nta kibazo n'ubundi basa nabo baba bihagije, bafite ukuntu baba basitoka ibintu byinshi by'ibiribwa ku buryo nibura bashobora kuresista imyaka runaka batarya ibituruka hanze y'igihugu, bari kurya ibirimo indani barabitse baradepye, mu by'ukuri ugasanga nta kibazo. Aro niho batandukana na Afurika. Buriya sura kureba mega Afurika irakennye, buriya nko mu gihugu cy'u Burundi ho ngira ngo urabibona kuva ikintu cy'igitoro cyahagarika kujya hara mu gihugu cy'u Burundi, kuva icyo gihe induru zatangiye guhita zivuga yuko rwose igitoro cyabaye ikibazo. Ariko muri bindi bihugu usanga hariyo badepye bashobora gukoresha nibura nk'imyaka 3 cyangwa ingahe mu bubiko bwabo, igihe imipaka ifunze, igihe hari icyo kibazo kiriho, igihe politike na diplomasi bigikora kugira ngo barebe ko bakemura icyo kibazo. Ariko muri Afurika ni ibihugu bike ushobora gusanga byatekereza nk'icyo kintu. Arega nanone fayitane tukaye twirengagiza Afurika iratekererezwa. Ikiragi cyongeraho Afurika iri mu migabane itekererezwa ni Burayi na Amerika. Kubera nk'ubu ngubu ntubibyire ngo hari umuyobozi wo muri Afurika watinyuka ngo ushake gukora ibya Amerika n'Uburayi badashaka. Urumva kuko twabirebeye kuri Gaddafi. Urumva Gaddafi yagize gutya ashaka kubigumuraho, ibyamubayeho urabizi za Libya. Urumva muri Libya usanga abanyafurika nubwo tuvuga ngo twahawe ubwigenge, urumva twabuhawe nubwa mabeshu nubwa nta kigenda nyirarureshwa, ni nyirabubeshwa, kuko ubwo bw'ingenge twarabuhawe kuko twavuze ngo nubwaki bwa mabeshu mabeshu se buruzi cyari cyo. Urumva banze ubwira mabeshu cyari cyo, mabeshu mba numva ari nk'ibintu biri aho ngaho nyine bya baringa. Urumva ibintu biri aho ngaho bya baringa. Icyo nshatse kuvuga mabeshu sinzi ururimi rwarwo ariko nzikarinda mabeshu ni nk'ibintu biba biri aho ngaho bidafashije. Urumva ariko ntabwo ari indayi, wewe ryabanga indayi amabeshu indayi ifite ubujyanja bwinshi. Urumva cyo cyatse kuvuga nuko nubwo kuko bavuga ko twahawe ubwigenge ariko twabahaye tutabuhawe, kuko rasanga kugeza amaginga ya Afurika iracyatekererezwa n'ibihugu bisa nkaho ari bihangange ku mugabane w'isi, kuko urabona ikintu kigiye kwa muri Afurika usanga bakitambikamo, nyamara batakagombye kukitambikamo, bakagombye kureka nk'abanyafurika bagahandoringa ibyo bibazo byabo kugira ngo nibura nabo bagaragaze yuko hari ibyo bashoboye. Urumva rero mu Burusiya na Ukraine naho byamaze gufata indi ntera, ibyemezo birafatwa, ibihano birafatwa. Uzi yuko bita Vladimir Putin yashyireho n'ibihano, abantu ni bamufata rwose bazamute mu mvuto. Urumva hari ibihugu atakandagiramo. Bivuze iki rero? Bivuze yuko rwose ibi bintu byamaze kurenga imbibi, byamaze rwose gufata indi ntera. Reka twivira mu Burusiya rero twikomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabizi ko hariya rwose ibintu aba ari hatari. M23 ngatangiye gukura abasirikare bita Kabose iri kuberekeza Kirumba, ngiri kongera imbaraga ku bwinshi. Kabose Kabose yara hafi ya za Kaina. Ikabajyana Kirumba, kabajyana Kirumba uko bari kongera imbaraga kugira ngo barebe yuko haraza Kirumba, ndetse bakomeza imbere bagira ngo binjire za Rubero mu kuzone, bari kugira ngo barebe yuko imbaraga zakwiyongera. Ninyuma yuko rero ngo hari amazi iminsi hari mu nkengero za Kirumba harimo imirwano ihuza FARDC ndetse na M23. Byatumye M23 ngivuga ati ntabwo byarangirira ahangaha, reka twohereze ubwo twavugaga ngo FARDC iri kugenda yongera abasirikare, ndetse ngo barimo nabo mu ma unité agiye atandukanye, ndetse harimo nabo harimo n'abasirikare badasanzwe. Urumva bagiye bakorana n'imyitozo mu bihugu bigiye bitandukanye.
M23 ya aya magambo nayo yataye mu gutwi iravuga ati se wasanga abavuna mu heto badutunguye bakaba badukorera ibintu bitari byiza nabo batangira kohereza ngo abasirikare hariya muri za Kirumba benshi cyane bashobora kuba bahangana n'abasirikare ba FARDC batangiye kumanurwa hano muri Rubero Prito. Urumva ko rero hariya bya bindi bavugaga ejo nimugoroba bishobora rwose ari intambara ishobora kuba igiye kurota. Ni barimo barazamura barimo barongera abasirikare ariko ku rundi ruhande twanavuga ko no kuri FARDC nababwiye ko hari brigade rwose igizwe na batayo zigera kuri 7 nayo irimo irajya hariya. Tukiranga aha rero muri Grand Nord ngo hari agace habayemo gusubiranamo kwa Wazalendo ndetse na FARDC aho bita Mabarako. Aha Mabarako habayemo gusubiranamo ku rwego rukomeye cyane hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Nyuma yuko bya biryo bikomeje koherezwa hariya bikomeje kugenda biribwa na FARDC Wazalendo ngo nibabiboneho hara muri Rubero ikintu cyitwa ibiryo cyo rwose harani ikibazo hari aho ngo gace bita Mabarako Wazalendo bavuze ngo ntago byarangira gutya ahubwo namwe turabibarutsa. Urumva bavuze ati rwose ibintu mwigize abasirikare b'igihugu mwigira karakajya he nyamara twajya kurwana twese tukisanga ku mirongo y'urugamba atariko byaba bigeze mu gihe cyo gushyira mu gifu mukabyihererana ati rero natwe tugiye kujya tubibarutsa. Oya hano hantu iki gisirikare cya FARDC ntabwo kiri organize kirimo akavuyo pe ngabo barajya gutanga prime bagafata impande zimwe akazamafaranga ari hejuru kandi bazi ko mu by'ukuri bose bakiri ku kibazo kimwe cyo guhangana na M23 simwo kabyaramwe abasirikare bazarwana kimwe ntabwo barwana kimwe ubwo n'agaprime k'abarundi na Kongo kari hafi twa $50 wajya baha two kugura agashiraje ndetse no kugura isogisi wenda biko fighter ko wenda kuri kwaba mercenaire ubwarimo n'abarundi wenda iyi prime aho byari binakwiriye kuko urundi bari kurwanira igihugu kitari icyabo hako se n'abasirikare ba FARDC bakagombye kujya bahabwa prime nk'abakinnyi koko kuya kurwana bigasaba ko bamanza bahabwa prime bakabinginga bakamanza babahendahenda nubwo se batayibahaye byagenda bite none uragira ngo Abazalendo bajye babarira mu maso Abazalendo burabizi kubera gusora bahorana amafaranga ega na FARDC ifite salaire aba bagabo barwana bafatanya nawe urugamba baba bafite amafaranga uzi kubona umumerisenari ari kurya saradine wowe udashoboye no kwigurira n'ipipi. Ikibazo ariko tukagaruka kuri leta ya Kinshasa niba ushobora kuba wafata umumerisenari umwe ukaba wamuhereza $3,000 by'amadolari uzi $3,000 by'amadolari mu makongomani ni $6,000,000 n'ubyo kintu $3,000 by'amadolari ni $6,000,000 z'amakongomani uko amadolari 500 ni miliyoni mu makongomani irarenga oya ntabwo arenga irarenga amadolari 500 yego ni miliyoni y'amakongomani irarenga oya ariko komeza dukomeze ngo ntabwo tugiye kujya impaka komeza fata $6,000,000 z'amakongomani rero hari abakongomani niko bayabara kuko niyo bagiye guhembwa abakongomani bari abasirikare ba FARDC ntabwo bahembwa mu madolari bahembwa mu mafra franc congolais. Ubwo rero babonye iyo babaze ibi $3,000 by'amadolari ku kwezi by'umumercenaire bayashyira mu makongomani bagasanga ni $6,000,000 z'amakongomani yareba n'ukuntu ajya guhembwa agahembwa $200,000 by'amakongomani ku kwezi nawe urumva ubusumbane bugize ute burimo bukabije. Ibintu rero bikagenda bikora bitera ingaruka kuri FARDC bituma FARDC naho ngirwana itivuye inyuma cyangwa se irwana yizigama kambivuge gutya ikavuga ati aba mercenaire mwashyize ku ibere aba mercenaire mugenda mushyigikira abariho mugira ute abaribo bajya imbere bajye kurwana kuko nibo banahembwa menshi. Twagera kuri Wazalendo aho tugasanga nta n'igiceri cy'ijana bagira ute bahabwa. Ubwo rero ibi bintu by'ubusumbane hano muri FARDC tugasanga harimo gutegurwa kubi
muri iki gisirikare harimo kugenda habamo ubusumbane muri bice bimwe na bimwe, nyamara igihe iyo bigeze ku rugamba bose aba ari bamwe. se n'amakosa dusigaje igihe gito, ripura inkuru ufite, tanga amakuru ufite, turimo turagana ku musozo, turabura iminota mike kugira utaza kugenda rwose utayatanze. Yes, andi makuru atugezeho ndebye muri drone zanjye muri iki gitondo nuko rwose hano Masisi, ubwo tugarutse muri Masisi, nuko rwose ngo hashobora kuba mu masaha ari imbere urugamba rugiye kwambikana. Urugamba rushobora kuba rugiye kwambikana hariya rwose nanone aho bita muri groupement ya Bashari Kaembe. Nyuma yuko rwose FRDC ikomeje kwanga kuva kwizima ndetse n'abazarendo, ngo rwose drone zanjye ziri hariya zirambira ko imirwano itaratangira, ariko ngo ibarebye mu buryo muvoma yahara muri Gashaberi ndetse n'araza Gatare imeze ndetse n'Amasisi ku zone, ngo bishobora kuba mu masaha ari imbere urugamba rushobora kuba rwambikanye. Ni nyuma ko rwose hariya ibintu bikomeje kugenda bisa nkaho bigorana cyane, dore ko M23 nayo iri kugaragaza intege nkeya hano muri Masisi. Nimba harimo local defense, nimba harimo abasirikare, nimba harimo ba makasike, urabona ko M23 ntabwo iri kwakiserera kuri rwa rwego twe dusanzwe tuyiziho. Usanga ibintu rwose drone zacu nazo igihe ziba zituzaniye amakuru z'ibicayure, tumenye ngo ubundi ni bande bari kurwana muri, kurabona umuvuduko wa M23 ntabwo ariho bariho pe, ntabwo bari buriho, nubwo bari kurwana nibyo bagafata uduce tumwe na tumwe, hako bigaragare ko umuvuduko bariho ntabwo rero twari dusanzwe tuzi ku ntare za Sarambwe. Ubwo rero ibi ngibi byose turaza kubikurikirana muri Minova naho rwose nuko muri iki gitondo ngo habyutse ari gutegurwa intwaro zikomeye zishobora kuba bagiye gusheringa, ngiye gutangira sharing. Masaha ari imbere dushobora kuba turi kuvuga ibindi bitandukanye n'ibi turi kuvuga, dore ngo ko ari imbunda bamaze gushyigikira haraza Nyarubuye bashobora kuba bagiye gusheringa za Karuba ndetse na hariya muri za nkengero za Bitonga, iyo na za Muremure ngo hari intwaro rwose bamaze navuga kugenga hariya ngo zishobora kuba zigiye rwose gusheringa hariya, ngo hakaba hariho n'izindi ntwaro wamaze kugenga bita kwa Musanganya. Kwa Musanganya murahazi hariya ni mu Gikuyu kiri hariya mu nkengero za Budondo, ariko hano kwa Musanganya ni ahantu hateganye na Bweremana Fayi. Aha rero naho ngo bakaba bamaze kwagenga intwaro ziremereye cyane, bashobora kuba bagiye gusheringa za Bweremana, za Shasha ndetse na za Bukobati. Nyuma yuko rwose ahangaha hari n'ikigo cya MONUSCO, ariko iki kigo MONUSCO yakivuyemo habagamwe aba-Pakistani. Ubona yuko rwose hariya ngo naho ngo mu masaha ari imbere dushobora kumva rwambikanye, nyuma yuko intwaro rwose bamaze kuzigenga bagiye gutangira gusheringa mu bice byo M23 irimo. Urumva ko bitiyoroheje. Izo sharing zabo rero zishobora kuba ari na sharing ziri buze kwa zikomeye rata. Urumva ngo muri aya masaha bari gushyigikira zira ntwaro, babonye ko kujya biyuhiza amwabira bice M23 irimo ngo atarakora sharing ngo hari ukuntu bibabera bibi kurushaho. Ubwo bakavuga ngo reka manze basharinga barebe wenda yuko ngo hari no cyahitana. Ikibazo fayita nuko rimwe na rimwe ibibombe babyohereza guhitana abasirikare bigahitana abasivile. Tugasanga abasivile bahariya ni bakomeje kugenda bapfira muri izi sharing kurusha uko abasirikare ari bo babigwamo, kuko abasirikare babazi yuko izi sharing zigomba kubaho. Ugasanga rwose bigire mu indake ndetse bakigira no mu bindi bice aho aya mabombe ashobora kuba atagira icyo abatwara. Urumva ko muri Bweremana naho ntabwo ibintu bigiye kuza koroha mu masaha araza kuba ari imbere. Yes, ubwo rero nuko ibintu bihagaze rwose gatanu kuri kagenzi kako. Ariko ngo no muri Butembo hongeye kugezwamo amakamyo 5 y'abasirikare ba UPDF. Nabonye inkuru rwose nayo iri kugenda inyura ku mbuga ngurukana bumenyi, bavuga ati rwose imodoka za Kamazi zigera muri 5 zamaze kugezwa ahangaha muri Butembo. Urumva ni muri urwa rwego rwo kugira ngo bakomeze bakaze umutekano hano mu mujyi wa Butembo, kugira ngo M23 idashobora kuba
ngo yawufata mu buryo bworoshye. Urumva ko hariya naho ntabwo byoroshye. Bw'iyi nkuru turaza kuyikomeza kuyicukumbura. Ese izi modoka zari ziturutse he? Amakuru amwe aratubwira ko bari baturutse muri Bunya ni mu murwa mukuru w'intara y'Ituri, abandi bakatubwira ko bari baturutse za Beni. Ibi ngibi turakomeza kubikurikirana, ariko izi modoka zo zamaze kugezwa ahangaha muri Butembo bidasubirwaho. Turakomeza kubikurikirana. Amasaha ndabona yamaze kuducika cyangwa se yamaze guhuza imyambi. Reka dushimire cyane abantu babanye natwe muri iki gitondo, tuze kugaruka muri update time tube turi kumwe 5 kwa 5. Wakoze cyane Sinamakoze. Wakoze cyane Fighter. Asansan, ciao.